Hi guys, I am CJ Charo. Welcome back to my channel. Pwede manghidaan. We're here at Cebu South Bus Terminal, guys, and you have to bring your company ID or COE or barangay certificates for you to get in here. And then we'll be going to the south today. My first time to go this far. Wow, English na po. Sakay naming bus, padulong sa Mualboal. Dili lang mag-spawn aircon. Airlaps me today para fresh pa, fresh. Welcome aboard. Hello, artista ra ba ni? Wow! Grabe mga views sa reaction ba? Nao, reactor. Don't forget to subscribe and share. Peace out. So ang plate padulong sa Mualboal from Cebu City, Ceres non-aircon bus is ito? 167. Oh, tawara! Touchdown! Mualboal! So before we go to our resort, guys, wow, resort, we have to go to the tourism office so that we can secure our passes. If you're staying overnight here, just need to secure your booking confirmation and you can go there now. Let's go! Sige, buhat na yung mga to, sir. Buhat na sa name. Kilit ng binti. Wala tong pass. Okay guys, so wala na yung bayad dahil sa pass daw. Shebang! Shebang! Na-grill nga to ay. Pero nga to maniod to kayo. Saan na oras ha? Yun to na may, sorry. Kayo ka na lang eh. I'm just gonna spend for a day here at Mualboal, so you have to be very early because kanang pas-pas kayo mang-cut off ilahang mga pass sa day use. Cut off na sila sa day use. Pero if namoy kanang booking confirmation sa inyong accommodation, if you're staying overnight, wala kabalakan, sabi din mo padugay-dugay. Mga unta kay gutom na, ino pa ko tambal kay sa oras. Yay! Tanom. Lahi po yung tuyo na, tanom po yung tuyo na. Libre. Duha may kabuk ka birthday, sa duha po kabuk yung libre. Joke lang may tao. Bakayo ko na ni Pirmi. Malibre. Itadakimasu. So, manakay namin yung tricycle patulog sa Ravenala. Ato ta kuya, kana ato mi sakuan. Asa bitaw ta? Sabi lang, pwede kuya. Visor ba? Tumoy mo muna good. Nani? Tumoy na siya. Isa ba? Piso ba? Oo. 100. 100 oh. Ako na, tag-piso yun kaya. Bakit yung piso mo yun? Solo. Entrance fee, taxing ko guys sa barangay. Wala na po laing entrance fee diri guys sa may pasdako na ni. Tag G's ang entrance fee per person. 30 sa small vehicle, 50 sa large vehicle. Welcome to the beach. Wow. Yowan tanda. Welcome to Ravenala, Laisyo. Ravenala baka naman. Lagi Laisyo, Ravenala. Pwede mga yun yung lemon line ko. Lahi pa dyan pangayoon. Grabe yung tantito eh. Lemon eh. Kanang heaven pagkasal mo. Wow. Lagi. Kaya plantito diri sa kuan ay. Di pagbantay-bantay iphadaan imong mga kaang. Si ate na nga isang magpaslip niya siya. Nangayo dahil isaha. Grabe, pagsugod. So as usual guys, kinahalan ta mag temperature check and then intervalo there. Intervalo. Let's do this. Ay, 36.1 ka sir. Ang nangayo og saha kay Laylan, ang nangayog saha. Uy, Fredo. Manguha kag kaang Fredo, nagabantay na mayro. Dakto kayo. Ano, ang kibul. Iya na lang hips may shake. Ano sa name? Bricks. Uy, tagdan ninyo ang isa. Dediin ka patahe sa imong sayalte. Ano sa mo this? Anyway, mo din mo dining area man yung venue sa breakfast. Yeah. Nama may breakfast miss no? Start around 8 o'clock until 11. Wow, ang beach guys, ang panawag. Oh my God. Wow.
Unfortunately guys, yung kaligo kay tungod sa ko mga Bavarians and strawberry. Tama lang ko tanaw chill diri sa beach. Nga hangin-hangin. I love it. OMG. Ato ako na ning whole area diri karon kay sarado ilang bar. Si CJ ang videographer. Okay, so this is our room. Beachfront siya, Ang guys. beachfront. There. Ibili lang chinilas. Dili na nakuha ni Wawa. Wow, ref. Load para mga pila ka seconds. So this is good for 6 people. Tolora if dagko. Joke. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 out. Oh, danay ref. Si Arthur. Wow, nice free beer. Free na free. Hapon mo ko na. Libre na tubig. Atay. Narnia. Pasok! Dala lang. CR guys. Na-shower. O napay hot shower guys. Rar! Isa sinilas. Handok kang Wawa? Si Wawa mahandok ni mo? Huawei. Wawa na to. Oh my God! Kuwang imong childhood! Ang sa among mga wala ang mga chilas tungod ba sa ero? Sa mga ungo-ungo. Let's go guys. Ito sa beach. Ito magkita ka kung saan kanina dito sa beach guys. Woo! Kanindot. Initay. Pinala beach. Marvin! I think ang public beach yun nga to the pita. So mo nang dili kayo maaari dire. Hello! Let's go! Wala dalang charger. Yan eh. So, one bar na eh. Kana pila. Dead bat. Kalimut ko sa kong charger guys. So, sige na lang eh. Ay, Itong battery na itong mabutong trip. Wala ko may ka-discount yan. Basta. Wow. Ay, Hi guys, time check. It's already almost 5 p.m. and sun will be setting in an hour I guess. The gang is now preparing to ligo sa beach. Ano yung ba mo English ka baby? English okay. I'll just watch their things because I cannot swim because of my wound. Fortunately, probably next time I'll be back and enjoy. But I'll enjoy the serenity and the refreshing vibe here in Wawa. Dali aran, malobat eh. Kailangan ko pa ito ka na extra battery. Bilang, Shopee is on the way. Lying alone with my head on the phone. Sila ka to, nangaligo sila. Here I am enjoying my mango. Indian mango with hipon. Nga, liso na nabilin. Syrup. Yay! Dinner time! Very sad. Nangaon tayo guys! Mag-pray pa tayo. We have isda na bangus. We have tinukba. From the ocean. From... Taibigan pa. Hey guys, so manami og kanang dinner ganihan niya. Among bill kay... basta among nabayaran kay 160 ra times 9. Nabusog kami sa mong gikaon nga pork belly and isda nga sinugba. So karon mag-socials nami. Niya. Yun ako mag-vlog kay Kapoy kasi mag-vlog socials. Pero Di ka na magkwento man kaon niya. So dalan lang na imong kuan. sige. Abili na ako direct mag-charge ko sa battery. Alright, so see you later guys, or tomorrow na lang siguro. But before that, don't forget to hit like, subscribe, and share. Peace and
good morning. Hi guys. Ay, lain na ito. Suga, ang hayag kayo sa bus. Okay. Hey guys, so we're still here at Mall. Grabe, hubugan ako gabi ibay. Joke, wala ba tayo? Kaya wala na hubog gabi kaya kaya wala na inom. Because bawal kaya nagtuman ko antibiotics karon so wala pa ito, wala pa inom. Pero may sa tugno, may tugno kayo. Yeah, with Omega pagid. Love it. Actually kani perfume guys kani. Mo ni siya. Omega bitaw ni siya. Napaksit lang ang kanayang kanang wrapper pa sa muna kanina sa ulo. Nangangki ko. Hala. Yeah. Hello, good morning. Foto ka diya. Bani kayo sa chat. Tagputo with kapi. Ligoon siya ba kayo mo station ako. Oh, sana all mo stay ligoon. Musti kong bason. Ow! Ay! Wrong. I want to break free. Kanang bas ako ba? Sa'yo ba rin mga RPG din? RPG? Sa tanong na. 18 SPG? Ako nagkabot. Or duwa ako na. Basak gamay. May hilok na po. Kasayo ba rin niya mabasa-basa eh. Alas City pa oh. Kumatay pamahaw. May gaon na. Uy, akong cut mo na kung basa ko. Cut. How are you guys doing? Good morning. How's your sleep? Ano pinakuhan din? Sakit kaya akong lawas. Why? Nag-3 Oh, no, sa'yo. This is a child-friendly vlog. Oh. Saan niya oras pa sa yung breakfast? Sugod na, sir. Hi, Breaks! Hi, Breaks! Okay, so that is our Pinala Beach Resort. Inclusive na breakfast sa inyo ang bayaran. So. Alright, so mag-order tayo breakfast kay gutom na ko. Nanawag dyan ko. Stop, igutom. Igutom na sa Joby, good mo. Bogo. NANI?! Nagkakuro ko. Yes, eat. Hi guys, manami yung breakfast. Then, namin dali sa beachfront. Dala, nakuha mo yung kanang bangko from the resort. And yeah, Titos of Cebu. Sir, isa ka palihog beer palihog. Sayos buntag mag-beer. As part of the security and to enforce the safety travel na ay sundalo ga roving diri guys. Si Sir Chip. Oh. Sure, happy ka girl. Happy ka girl. Lakaw dayon. Lakaw na, sure. Lakaw na. Ayaw na balik. Talik ka niya. Saum-saum dayon. Dili ko. Katawa dayon. Oh, hardy. Dili ko din. Uy, ay kubas ay. Ngaling ko na mo ka. Mga katik. Titos of Cebu. Mga angkol. Unsa ato dira kol? Mga pagumangkon ako diha sa kuan. Chill lang sa medere ha. Kaya nga sa mga drinks bili na dire kay puno naman na pay Antonov dira og the bar. Bye dagat. Okay, so time check, it's 11:58, time for us to check out and return to our reality. Wow, thanks Pinala for the warm accommodation. Hi, please subscribe on my channel, Sugar Baby Vlogs. Thank you, CJ, for being, being so good. Good day, go. Hi guys, follow Last on YouTube and Facebook. Wow! Ako, dili ka makutanan ako. Pakita na, TikTok. Wala. Wala. Follow. Kwanto ka na for entertainment. Kung ano to? Kung ano yung mga OnlyFans. Patreon. Charot. Share peace and love! Bye! Tuyok! Tara, GoPro! Kapoy na.